Medofo mama wakwaba midin ede adwoa sechi and then the day kanya wode ehwe me a mesre na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification and esa ne news e de betum bia we benye bia tie anase we benye bia hwe e wo GCN page ha midin ede adwoa sechi nana hima a owodoma ne din ene ode ne ho akosua fema the second ni nua pa ne Dormahene eye osagefo osiade yo ajiban bedu ni nua pa na emese na nse yina yate ensem a ekoso ewo oman Ghana emu ensem a ekoso eye fix the country for mo his excellency na dan kwakufuado na chi so fix your mind no ene de ade a ene omo ti US ene na oma ne phone so a glass nko na atem didi nem ene ohini David ewo se UK o se hu oma ne camera so a na atem didi ene so otumfo de ene we hu ama de pa e wo face the country for mo ensa no na anche bia e na Dormahene e de no ho ebeji mi na oban ne nsem obekan ne se ensem a fix the country for no e ka no ese Ghana fo mpanifo no mote ase na omo eye na emu atem didi de mofra no e di no omo yimfim omo enya atem didi na mfim on to me force omo so omo enyimfim na emu na be yanko omo enyimfim na Ghana fo bebresi nana atema wo ke de nye logic enhye da enhwe kwem so support to face the country for no nim say do omo ye na bebo oman Ghana dia and from wo phone so because wait me aba social media be can say the face the country for na be yomo de face the country for no penin bi obe support yomo bi oyo penin pa into do ka say wonyo bi ni na ma very easy no mo reduce ayaya no went me ayesa se say the work mo fa do kwanya de ombefa because wait me aba can say nko ade almost support your crash as I say what support your munti na fe na tem di don be miwe na de ade a e na Ghana fu bi so echese na oyo ohene de politics de nka anka fa ho ben ti na ka be ya atenechen kakra na ho sema be bebre e wo social media na de ade na endey e na eye Dormahene ni nua ba a oye queen mother na akosua e kire se aho na sisi na ado no onye den nana wa ye bia madoman krono why bebra mayen oba yenya hospital yenya police station aho won kra na ye di anim kra eye campaign mo kra na ye ba ko ye hu ade pepe bi omo ye mayen nana why ye bia mayen enti no ye bompa ma o se nyame ma wonkwatenten obi biara obesori atia wo de fire bend the person ejana ehye no ejane he embo ne saa obiara obesori ete na manfo bebre ka se nana na sema wo ken wo de hwanya wo de nua ba me ya na se hwan na wo di ni because nua ba me na wa sorry say nana do enye sei na se wutumi e ba bonten be ka se obiara obesori ete na na do nyame ntua ne ka mame onua no ne nya na because domafo omo fi Bono region ebi mo so abeka se ensem bi ekoso wo Dormahene fie wa kame akwa se huhu bi na ade bi wo ho nana no ye se wo ba beye bibia na wa atena so o ma na wo nye mpuntujo ebre ho anko betimi aye because but now man so eda nana ekro ni munti no wo ye se wo beye bibia na sa ahemfie ho nti no ye se wo beye bibia na age ego enti no ere na ama na ebia ohema na ne nua ntawantawa bi wo mu ntema ode ekasa na yenti ensema na nahema no ede etudwa ne kakra ko ba bi fofo anka manfa amadoma nsojina minister ane miamba se yehu ye kura anka kwankọ pere bibia ma nim sa do mafo de ye di ye hu ni ye paade efe enti ye bewe so ne ya ye ni yi ya betena he ne me kasa ne ya me kan se yesuso munim ye dwumadi a modi asayensa yes nyame ne sanso nananom madam ye nyam mpaibo honorable MC ye bebo bi amawo aye me enua ba honorable regional minister Mrs. Richardson ye bebo bi amawo me am wofa honorable kwaku ajimamanu ye bebo bi amawo sebe yi a mo ne manpanyin sia ne mo ne ka bibia obetie ne sadi otie ne ya ne nka niema no aye bebrebe na pede ye ho ayeta ne mmo do ma fo bantane ya na ma ne ye fo no betane ya ne ye kese nti ye bompa ye ne so ye mama ho kwa mampanyin so ye bebo bi ama no se nya me ma ne nkwatenten ahodene wom
Ninyansa or the Amanano, Omananya Baby, na Babia, also Diapa, on Fabi, and Fadoma, Manahu, near Marcus Yakasia, you know, Yahunisa. Then Casa Baby, near Mekan say, near Rigna Minister. Yaman Painin and Ado Danko Kufuado. What's a dano? I am for near Hema. Yabeda to Atata, Yaman Dodo, Nakobi, walk over baby. I say Nipan Naya and Nipan me, Nubi. Mirapamno, Yabama was Rapanama, Yayan to Fire Pemco. Near Barbara Danas as the PSC. Chance and so a faster crown man, President by the Sinam in Guinness. I am saying, I am grateful to my first year. Nipa, we are dear my so. That lady can dear for so. Safamanama, Sebibia, Yaniso. Yakoyonko to Drenima, Yabakano, Sasson, you ransom and fear, Yabakano, no better than one than Bonnie Biadia, and I know my Bian and Samon for, Beman Samon Suno, Muntimentina Century, Sabayo Bitina Bodoman, Yadana Simon and TV, Mobboy Yassi and Yam, Saya, near Church, Mbasa de Fosso de Bibica Canis in the Panenconoa, Pesobeba, but I know some pass the PSC, and Fauso, and Mamma Penny, honorable. MC Yadawase, Honorable Regional Minister Yadawase, Honorable Head. I just want to know that to start my argument with him. Because I remember some time ago when there too, Omo Castle of Koya course was Christian University be na certificate or they buy a fraudulent in some way. Now aside from that, you know, any fan of Koya journalism, no, I want to know that one. Two, the approach to the way or cancer when the TV station is unethical. In the world, any station, CNN, BBC, wherever, so a journalist with a prime time, no other year, auditor will be good home, no or cancer, no obituary, OJ, no nipapod, no obi mano, that thumbs up near mano. You TV that you will be the we are seeing baby. And it's a baby or South Coastal Africa, so or being correcting, I may be wrong. And one man said, where in journalism, no question has our kind of style. No. Two, this man, I'm so oyajma for no year, DMU, the stomach, and yet for the betterment of Ghana at all. And people who are, excuse me, ignorant, I won't hear no more for something to say gospel. No, careful. Omonya very careful. I am very controversial person. Very, very. Now I am ya obi our personal issues. Inti me mfa na worry some me masamo memoir. But nyama oyeno onya careful. A journalist or person who argue bibia. Make a little research to find out some na okano. I am no do. Now would you be dear Captain Smart warrior or more Ghana for. Na onhwe amanone and onhwe other countries akwesi ho waka say easy sa mo mpa ye kura so obema boni esi Ghana eti Ghana for mu tie me no mo support mama boni ensi Ghana because mo ti Ghana ye wa manone die obabi te iti that ye it's na Captain Smart wanya journalist we presenter enti adwun papa bi eni ni tirimu onum nyansa ena baby oye adwuma no kra no asese ko mu yi na di ti say Dr. Otin eye no daddy won mo nim enkura akọkun sofa ma sofa yeah daddy say lo de ere kakra chi ono mo hwe why ma we say Captain Smart ni yefun ko an wo dwun ho say ne obefa so obenya sika to duane edi Captain person bisa say about what you must get free so fakoto cow a man is kana wajeje mere mandu ko ti omoka ene wo jimi ye no suenyansa no wanyi baba ayeka enko inia baba skoka. Hello daddy, good evening UK, good afternoon USA. Kajo so the yesterday dia mo ahozen